ngo iby'isi byaremwe n'ijambo. Ibintu byose, inyamaswa, iby'isi, ubutunzi, biriya muzo mubona bwose, ubutunzi bwo mu butaka n'ibindi byose byaremwe n'ijambo ry'Imana. Rero niba byaremwe n'ijambo ry'Imana bigomba gutegekwa n'ijambo. Ni ukuvuga ngo niba ubishaka, niba ukeneye, bizanwa n'ijambo ry'Imana. Ibyanditswe byera byose ngo byahumetswe n'Imana kandi ngo bigira umumaro ngo wo kwigisha umuntu. Ururimi rwiza nirwo ruhaza inda y'umuntu. Umuntu ahazwa n'amagambo yavuze. Natangiye nababwira ngo amagambo abantu batuvuzeho cyangwa amagambo twivuzeho twebwe bwacu, iyo ngiyo nizo ngaruka z'ubuzima urimo none. Ingaruka z'ubuzima urimo none ni amagambo wivuzeho, ni amagambo wiyatuyeho, ni amagambo abantu bakwatuyeho. Ndegereza umuvandimwe yitwa Ndurimo, ejo bamuraritse kuza kubana natwe. Rero kuba yaje, Imana imuhe umugisha, turwaye ikaze. Rero dusenge hanyuma nongere kandi nshimire Imana. Gusa basenze ariko nshimire Imana, turangiza dukomeze. Mana, mu izina ryawe Yesu, turagushima kubwa kino gitondo cy'uyu munsi waduhaye. Turagushima kuko watwemereye kugira ngo tubashe kuba hano hantu. Ntacari kubudushoboza kituvamo uretse ijambo ryawe. Ryarindi wavuze ngo nimubeho, turongera kandi tubaho. Ryarindi wavuze ngo nimuzuka amahoro, birakunda. Twakandagira tukumva birakunda, twavuga tukumva birakunda. Niwe wabishatse. Uyu ni wa mwanya nakweretse, uyu ni wa mwanya wagenye, ni wa mwanya washatse nuko turibuze kuganira ijambo ryawe. None ubu Mwami gira neza, turagusaba ngo tubashishe. Ntaba ari twe tuvuga, havuge wewe. Ntaba ari twe tugaragara, hagaragare wewe. Ntaba ari twe dukora, hakore wewe. Imitima y'abagabo n'abamama n'abakobwa n'abahungu iri hano, abanyabwenge benshi cyane, nta wundi bashobora kwiyumvisa uretse wowe gusa Kristo. Wemera uvuge tukumve, wemera uvuge tugendere ku cyo wavuze. Reka Mana igira neza, ijambo ryawe rigira ububasha mu mitima. Haleluya. Ijambo ryawe ni ubuzima, ijambo ryawe rirakiza Mana. Ryongere kandi ribohora ubugingo bwa benshi mu izina rya Yesu Kristo. Ongere kandi ubohora ubugingo bwa benshi mu izina rya Yesu. Ongere kandi ubohora ubugingo bwa benshi. Haleluya, 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 haleluya. Ukore Mwana, mu izina rya Yesu. Ntabwo ari umuntu wishe, ivuze
turambure biriya zacu dusome Abaheburayo, rwandikiwe Abaheburayo igice ni ca 4 umurongo wa 12. Abaheburayo igice ni ca 4 umurongo wa 12. Abaheburayo igice ni ca 4 umurongo wa 12. Haravuze ngo kuko ijambo ry'Imana ririzima, rifite imbaraga kandi rikagira ubugi buruta ubw'inkota zose, rigahinguranya ndetse kugeza ubwo rigabanya ubugingo n'umwuka, rikagabanya ingingo n'umusokoro, kandi rikabangukira kugenzura ibyo umutima wibwira ukagambirira. Nta cyaremwe kitagaragara imbere yayo, ahubwo byose bitwikuruwe nk'ibyambaye ubusa mu maso y'izatubaza ibyo twakoze. Amen. Imigani 18 umurongo wa 20 n'uwa 21. Imigani 18 umurongo wa 20 n'uwa 21. Haravuze ngo ururimi rwiza nirwo ruhaza inda y'umuntu, kandi amagambo meza yunguka niyo amuhesha guhaga. Ururimi nirwo rwica kandi nirwo rukiza, abarukunda bazatungwa n'ico ruzana. Badusomere mu Kirundi. Imigani 18 umurongo wa 20 n'uwa 21. Yes. Imigani 18:20 haravuga ngo inda y'umuntu ihazwa n'iyivuye mu kanwa kiwe, kandi azohaga ukugwira ko mu minwa yiwe. Yego. Urupfu n'ubugingo biri mu bubasha bw'ururimi. Urupfu n'ubugingo biri mu bubasha bw'ururimi. Kandi abarukunda bazorya ivyo gwamye. Amen. Kandi abarukunda bazorya ivyo rweze, ivyo rwamye. Bwana asifiwe. Uyu munsi ndifuza ko dufata akanya byibura iminota 40 cyangwa 45 twige hejuru y'ijambo ry'Imana. Amen. Abafite aho bandike byoba byiza. Niba byaramfasha umwanya muremure wo kubitegura byoba byiza naho byanditse. Ufite agakaye, ufite ikaramu, ufite telefone wabishiramo byagufasha. Kubera turakoresha amaverse biblique menshi yagufasha gusoma ugeze no mu rugo. Tuganire hejuru y'ijambo ry'Imana. Imbaraga ziri mu ijambo ry'Imana. Imbaraga ziri mu ijambo ry'Imana. Haleluya. Bwana asifiwe. Turi kumwe. Tuzamura ibiganza niba turi kumwe. Haleluya. Oya. Turi kumwe, tuzamura ibiganza niba turi kumwe. Haleluya. Tuganira imbaraga ziri mu ijambo ry'Imana. Imbaraga z'ijambo ry'Imana. Bwana asifiwe. Umuntu bwiwe ijambo ry'umuntu rigira ububasha bukomeye cyane. Turaza kubivuga aha tumaze gusoma mu Migani 18. Rigira ubushobozi butangaje. Natangaye mu gitondo Imana impishuriye irambwira ngo Bwana asifiwe. Nibutse icyanditswe kiri mu itangiriro kivuga ukuntu Imana yaremye inyamaswa. Uri kubyumva? Imana iremye inyamaswa ngo irangize ibwira umuntu iramubwira ngo ngaho nawe fasha uzita amazina. Tibisigura ko yari naniwe ariko yari ikeneye participation y'umuntu mwiremwa ry'inyamaswa. Kintu cyantangaje ni ukuvuga ngo umuntu afite uruhare guhera mu itangiriro ry'ibyaremwe, cyane cyane inyamaswa. Ni ukuvuga ngo umuntu yise ihene ngo iyi ni ihene, kugeza uyu munsi turacyayita ihene kubera ububasha bw'ururimi rw'umuntu kuva iriya mwitangira, kuva iriya mwiremwa. Bwana asifiwe.
umuntu yagize uruhare mu iremwa ry'inyamaswa. Kubera iki? Kubera ko Imana yararemye ngo irangize kurema umuntu yita izina, kandi izina rirarema. Umuntu yisimbwa ngo imbwa uyu munsi murayibona mukayituka, kandi izina ryayo nyine ni kumeze. Bwana sifiwe. Umuntu yitinka ngo inka tukayita n'abana bacu. Kubera iki? Kubera ubwisa bwayo. Nukuvuga ngo umuntu muri we yari afite ubushobozi bwo kubasha kurema, bwo kwita ikintu bijanye n'akamaro gifite. Bwana sifiwe. Yesu ahimbazwe cyane. Umuntu abantu bavuga umuntu asavuga yavuga ari umuntu ukomeye mukijira amasengesho mukaja gusenga kubera ijambo yavuze. Harabivuga gaterime ngo wa musungu yavuze akasi ntako kitatso kavuga haragana ngo wa musungu nukuvuga ngo umuntu asavuga abantu bakijira indake bakaja gusenga. Umuntu gusa yavuze apana Imana, umuntu yavuze. Hataraba ijambo ry'Imana. Bwana sifiwe. Nukuvuga ngo hataraza na presence y'ijambo ry'Imana, ijambo ryonyine ry'umuntu rifite ubushobozi bwo kubasha kurema. Naje gusanga Bwana sifiwe tubayeho resulta y'amagambo abantu bavuze cyangwa se twivuzeho twebwe ubwacu. Turi resulta, turi umusaruro w'ibyo abantu batuvuzeho cyangwa ibyo twebwe twivuzeho. Niko umuntu ameze. Cyo gituma iyo udafite icyo wivugaho abantu bagira icyo bakuvuga kandi kikakubaho. Bwana sifiwe. Turi kumwe? Yes. Ijambo rigira ubushobozi, ijambo rigira imbaraga. Ijambo ry'Imana iri Bibiliya mu Kigiriki barisobanura amagambo abiri. Hariho iryo bita ngo ni logos. Logos ni iri jambo rusange, ni iri jambo ry'Imana rihoraho, iri ngiri rusange dukoresha twese. Ni ijambo Imana yavuze irishurira abantu barishira mu nyandiko, ariyo iyi Bibiliya dusoma guhera mu itangiriro ukagera mu byahishuriwe. Aya ngaya ni amagambo, ni logos. Bwana sifiwe. Ni logos, ni amagambo Imana ivuga buri munsi, ni amagambo Imana ibwira abantu bose. Ni ukuvuga ngo ni ijambo rya buri wese, ni ijambo rikwire hose, riri hose. Bwana sifiwe. Ariko hariho n'indi terme bakoresha yitwa ngo ni rema. Ni ijambo, ni logos iba active n'imbaraga z'Umwuka wera. Ni logos ishigwa mu bikorwa n'imbaraga z'Umwuka. Ni logos ihabwa ubuzima n'imbaraga z'Umwuka wera. Nukuvuga ngo niryo jambo rihesha ubugingo, niryo jambo ritanga ubuzima, niryo jambo uvuga watura rikagira ubushobozi. Ni logos ariko kandi iherekejwe n'imbaraga z'Umwuka wera w'Imana. Niryo jambo rirema, niryo jambo rifite ubushobozi bwo kubasha guhindura ibintu, rigahindura situation. Ariko rero kugira ngo ubashe kurikoresha, kugira ngo ukoreshe rema, birasaba ko ufite ubumenyi muri, ufite connaissance, ufite ubumenyi muri logos. Birasaba ko ubuzi logos kugira ngo ubashe kurikoresha muri rema. Sinzi ko mubyumvise. Kugira ngo ubashe gutuma rya jambo rigira ubushobozi, rigira ubasha, ritanga ubuzima, birasaba ko ubumetriza i logos. Haranditswe ngo, wamara kuvuga ngo haranditswe ngo bwa bushobozi wabivuganye werekejwe n'Umwuka wera bugahesha ya logos ubuzima, bigahesha rya jambo ryanditswe bikabasha kurihesha ubuzima. Akenshi uzasanga mu buzima twitwaza ngo tuzi ijambo ry'Imana ariko tuzi logos, ariko nta rema dufite. Dufite logos nta rema, dufite logos nta rema, dufite logos ariko nta rema. Uyu munsi tuvuga hejuru ya logos, turavuga hejuru ya rema, ijambo ritanga ubuzima, ijambo ritanga ubugingo. Tuzamura Imana ibiganza. Haleluya. Bwana sifiwe. Keneza amen. Abe nizo ziyishurirwa. Pana amen twavuze twese. Oya. Amen ya yindi wumva wo kumva wayumvise kuruta abandi. Nizo ngizo nkeneye. Bwana sifiwe. Uyu munsi turavuga ijambo ritanga ubuzima, ijambo rihesha ubugingo, ariyo rema. Bwana sifiwe. Ariko rero rema ikoreshwa abantu bazi logos, bafite maîtrise y'ibyanditswe.
biratangaje cyane kubona abakristo. Cyo kintu giza kintangaza mu buzima ni ukubona umukristo ubaho utazi kudefanda imyizerere yiwe. Ni ukuvuga ngo yizera ibyo atazi, adafite ubumenyi, yizera ibintu atazi ubwiwe, tazi ngo uzi kubona umukobwa w'inkumi w'imyaka 25 uja gushakira abaroma, akabashakira mu bitabo bya Mose, akabashakira hagati ya Yosuwa n'ingoma. Umukobwa w'imyaka 25 uwo nti umugore wanje, umukobwa uja gushakira abaroma muri Yosuwa. Oya uwo sino mutereta kabisa tibikunda. Umukobwa uja gushakira Yosuwa akaje gushakira abaroma muri nande mu bitabo bya historia. Umukobwa utazi aho kuko Imana yakuze bari mwisi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo Israel wese atarimbuka ahubwo ahaga ubugingo buhoraho. Utazi aho byanditswe uwo ngo no mutereta. Twoganira kabiri kerekerayo naje ugaheze mu biziba nanjye ngaheze mu karingi tubikunda kabisa. Bwana sifiwe. Kandi kutamenya ibyanditswe byera kwasenye abantu benshi, kwasenye ingo, kwasenye amakanisa, kwasenye abantu, kurabasenya, kurabamara. Uko abantu babayeho inzingo zasenyutse kubera kutamenya ibyanditswe. Inzu umuhungu wakubise nyina kubera kutamenya ibyanditswe. Inzu umugabo wanze umugore kubera kutamenya ibyanditswe. Ngo bamubwiye ngo umugore ni umurozi, uri igifu. Umuhungu babwira gutyo, niwe mbwiye uri mana we. Ngo bamubwiye ngo nyina ni umurozi, akajya kubita nyina. Urakubitanya ko ngo wakwiye ngo ni umurozi, uri nyoko kubera gusa kutamenya ibyanditswe, akakubita nyina ngo bamubwiye ngo ni umurozi. Iz'abahungu groupe de gens bavuye muri église ngo bababwiye ngo muri église ko barabagaragaza ngo babanywa barozi. Akaba muri église ngo bababwiye ngo babanywa barozi. Ubwenge buke gusa mu ijambo ry'Imana, kutamenya ijambo ry'Imana. Abapepe bagaze ejo bundi aratubwira ngo hari abantu bafite icyake ngo banyabanyije mu ijambo ry'Imana. Banyabanyije muzi umwana wanyabanyije ku ntazamera azagira mu muze bayibanyi akona karinjiye kandi kaza amasaha bahishije. Aza amasaha bahishije tazaregama mwabo. Umwana wanyabaje tazaregama mwabo, azagira ujya akamenya umwanyi, akamenya mu babanyi igihe bahishije, ababizi kunyabanya. Bwana sifiwe. Birasaba ko tugira ubumenyi mu byanditswe, tumenye ibyanditswe. Yosuwa igice cya mbere umurongo w'8 turasoma, turakoresha ibyanditswe. Navuze ngo turiga uyu munsi. Yosuwa igice cya mbere umurongo w'8 mwumva ko avuga. Imana yabwiye Mose iramubwira ngo ibiri muri iki gitabo cy'amategeko ntukarorere kubihamisha akanwa kawe. Ibiri muri kino gitabo ibiri muri kino gitabo cy'amategeko ntukarorere kubihamisha akanwa kawe. Akanwa kawe ahubwo uje ubitekereza ku manywa na nijoro kugira ngo ubone uko ukurikize ibyanditswemo byose. Uzabikurikiza wabanje kubifata, ubanza kubitekereza ku manywa na nijoro. Uzabitekereza wabisomye, uzabikoresha ubizi mu mutwe, ubizi. Bwana sifiwe. Uzakoresha ibyuzi. Paulo yabwiye Timoteyo aramubwira ngo Timoteyo we kugeza igihe nsasira ngo ushugire umwete wo gusoma. Ibi mwabyisidini gusoma donc kubloka gufata ijambo ry'Imana kuri metriza kuri medita ku mangana nijoro. Mwabyisidini murabita murangize mutegereze by'umwuka alors que Imana yabahaye ijambo ryayo ngo mubasha kurifata, ariko mugitidini. La maîtrise de la parole. Si
si idini oya n'imbaraga z'umwuka niko ijambo ry'Imana ritubwira dutegerezwa kubifata mu mutwe dutegerezwa kubimedita jour et nuit ku manywa na nijoro mu gitondo ku murago dutegerezwa kubimedita kubifata mu mutwe bizaduhesha ubuzima bizagira ubushobozi twabikoresheje tubizi dutegerezwa kuba tubizi ariko urambwira umuntu umaze imyaka ingahe ukijijwe utazi na Bwana sifiwe oya isi yaraduhenze muzi ko umwana asataha tuwemere ko aryama kugira ngo mukoreshe devoir ukamubwira ati tusinzira utarakora devoir nigero baramubwira ngo tusinzira utarasoma ijambo ry'Imana systeme y'isi yatushije imbaraga ituja hejuru tumaze dutegeka isi bazo dutegeka ibihe byose systeme y'isi yatugiye hejuru nta munsi n'umwe urabwira umwana ngo byuka usome ijambo ariko uzumubwira ngo byuka ukore devoir encore un pasteur ukaba na pasteur ariko turigera ufata n'umwanya ngo yigishe umwana w'ijambo ry'Imana uzumuhatira devoir de mathématiques comme muhatira mathématiques comme muhatira zaki ariko nta munsi n'umwe uramuze usanga umwigisha ijambo ry'Imana uze mu gitondo umubwire ngo kira fata Bibiliya usome ijambo ry'Imana systeme y'isi yaradukaranze iraduhishira twumisha neza kubera kutagira ibyanditswe kubera iki natwe ubwacu ntabwo tuzi agaciro k'ibyanditswe Bwana sifiwe ntabwo tutubaze Bwana sifiwe mureke mbabwire ikintu gitangaje nayishure mu ijambo ry'Imana ariko ko turajana nayibonye ko turajana ikintu gitangaje nayishure mu ijambo ry'Imana nuko kurisoma byonyine uretse gusa kuba turiko turifata turimenya aya donc iyo wasoma ijambo ry'Imana iyi Bibiliya yandikishijwe imbaraga z'umwuka no kuvuga ngo iyo wasoma Bibiliya nawe utaburimo wumva izo awusoma hariho communication spirituelle uburimo wakira nawe utarimo wumva kubera gusa ko wakira ngo uhawe ugisoma ni igitabo cy'umwuka wera w'Imana hari imbaraga z'Imana ziba muri wowe ziba zirimo sinshira muri wowe hariho communication y'imbaraga z'umwuka iri mu ijambo ry'Imana usanga sakunda iri jambo rizagira ubasha mu buzima bwawe kubera iki iri ni ijambo ry'Imana ntabwo riza rifu gusa ntiwajyumvira ubusa ntibikunda ntiwarisomera ubusa ntibikunda ariko notanga haleluya tuzamuri Imana ibiganza Imana icubahiro haleluya barafitewa iri ni imbaraga z'Imana ni imbaraga y'Imana Yesu wizera wese kuki nukuvuga ngo Bwana sifiwe iyo turimo dusoma ijambo ry'Imana uretse gusa kuba turimo dufata ibyanditswe byera by'Imana muri twe hariho indi communication uri mugirana niba Bwana sifiwe niba ngo Bibiliya ivuga ngo kugendana n'abantu babi ngo byonona ngo igeso ngo byonona ingeso nziza apana utarumvise bavuze gusa communication ya attachment gusa n'abantu babi ironona ingeso nziza niyo ugendana n'abantu beza donc birakwafecta bituma ugira ingeso nziza utaragira icyo bigiraho oya kubera gusa ko wa mwuka ubaherekeje urafecta ubuzima bwawe urafecta ame yawe urafecta imitekerereze yawe nuko ngo ni ijambo ry'Imana rero uko turisoma malgré naho tuba tubyumva ariko hari imbaraga z'umwuka w'Imana dukura mu ijambo Bwana sifiwe hari imbaraga z'Imana ziba mu ijambo ry'Imana hari imbaraga z'Imana ziba mu ijambo ukayirambura gusa washaka isinziriraho washaka ukayisoma washaka ukayuhiraho washaka kubera gusa ko ijambo ry'Imana ryuzuye imbaraga itegerezwa kukwafecta itegerezwa kuguhindura byanga byako hari umugabo umwe ngo wapinze ngo Bibiliya ngo arangiza avuga ati iyi Bibiliya niyo mwasuzuguye gutya niyo mwashize hejuru gutya atangira kwishanyira atangira urupapuro rwa mbere ngo ararushanyira ashanyira urwa kabiri ararutamira ararukanjisha ashanyira urwa gatatu ashanyira urwa kane aragenda ngo yaje kuyirangiza ayishanyagura gusa ngo ayikanjagure kubera kwisuzugura yaje kuyirangiza Bwana sifiwe zamuri Imana ibiganza Imana icubahiro haleluya yaje kuyirangiza wa mugabo afashwe n'imbaraga z'Imana kuva uwo munsi arahinduka yariko ayisoma yariko ayikanje Bwana sifiwe ijambo ry'Imana rero niki ijambo ry'Imana n'ubuzima Yohana 6:63
abarimo bandika ijambo ry'Imana n'ubuzima. Yohana 6:63 turagana dukoresha uzanditswe ntabwo tubisiga inyuma. 6:63 havuga gute? Rima ya sobra deba. Umwuka ni utanga ubugingo, umubiri ntacu maze. Amagambo mabwiye niyo mwuka kandi niyo ki. Uko nimusubiramo basi. Amagambo mabwiye niyo mwuka kandi niyo ki. Amagambo mabwiye niyo mwuka niyo ki. Niyo bugingo. Bwana asifiwe. Mwuka w'Imana neza ukorera mu ijambo ryayo, kandi mu ijambo ryayo ngo niryo bugingo. Ijambo ry'Imana niryo bugingo. Bwana asifiwe. Ijambo ry'Imana niryo bugingo. Niko buzima, niryo ritanga ubuzima. Bwana asifiwe. Bibiri zivuga ngo umukiranutsi wanje ngo azabeshwaho no kwizera. Bwana asifiwe. Kandi ngo nasubira inyuma, ngo nyamara nasubira inyuma ngo umutima wawe ntabwo uzamwishimira. Bwana asifiwe. Kandi ijambo rikavuga ngo umukiranutsi wanje ngo azashisha ngo nk'umukindo, ngo azashisha ngo nk'umwerezi w'i Lebanon, kandi ngo azagumya kugira amakakama n'itoto ngo no mu busaza bwiwe. Bwana asifiwe. No mu busaza bwiwe azagumya kugira amakakama n'itoto. Mureke mbasetse. Ejo natahuye akandi. Muzi umunsi Sara asha muri Egiputa. Tuzi ko agiye muri Egiputa ari kumwe n'umugabo, ngo arangize umugabo aramubwira ati noneho ga uvuga kuri mushiki wanje kugira ngo batakunyaka kubera ubwiza bwa Sara. Muzi shoga imyaka Sara yarafite nyababwire. Kandi umwami yaje kumutwara, aramutwara, donc umwami yaramwifuje, yarafite imyaka 90. Yarafite 90. Yarafite 90. Abraham aramubwira ati kubera ubwiza, kubera itoto ufite, nyabuna uvuge kuri mushiki wanje batakuntwara. Umukecuru imyaka 90 yewe. Bwana asifiwe. Kubera iki? Kubera gusa kuko ngo umukiranutsi wanje ngo azagunya kugira amakakama n'itoto ngo no mu busaza bwiwe. Ibaza umukecuru imyaka 90 kanifuzwa n'umwami. Ko nako narimba bwiwe. Nako mwuka w'Imana yacurije. Umukecuru imyaka 90. Bamwe hano iminkanyari yazanywe no kutamenya ijambo rye. Bamwe hano iminkanyari yazanywe no kutagira ijambo ry'Imana muri bo. Ariko ufite ijambo ry'Imana neza, uba ufite itoto, uba ufite amakakama, uba ufite ubwiza. Mana yaje. Ijambo ry'Imana ntirisazisha. N'urukingo rwo gusaza, n'urukingo rwa feyesi, n'urukingo rw'iminkanyari, n'urukingo rw'aka n'urukingo. Ijambo ry'Imana. Mwanyemera mukazamura ibiganza Imana ishubahiro. Tuzamura Imana ibiganza Imana ishubahiro. Haleluya! Bwana asifiwe. Ijambo ry'Imana kandi ngo ni isoko y'amazi. Yohana 4:14 ni isoko y'amazi. Muzi cyamazi asamara, amazi asamara inyota. Muzi cyamazi asamara, amazi atanga ubuzima, azarafreshisa umubiri, azaregenera, azayongera kandi agatanga ubugingo, azongera kandi akagusubiza mu imbaraga. Iyo umuntu yanyotewe, umuzi umuntu yakaragatiye neza, iyo umuntu yakaragatiye akamwa amazi. Ngo ijambo ry'Imana rero ngo ni isoko y'amazi, niko Yesu yabwiye wa Musamariyakazi, aramubwira ngo amazi ntanga atanga ubugingo, kandi ngo uyamwa ngo ntabwo azongera kandi gusonza ukundi. Bwana asifiwe. Uyamwa ayo mazi ngo ntabwo azongera kandi kugira inyota ukundi. Ngo amazi abisi abahereza ngo ayo ngayo atera inyota, ayo ngayo ntazamara inyota, ariko jewe amazi ntanga ariryo jambo ryanje ngo ayo ngayo azamara inyota. Bwana asifiwe pastor. Tuzamura Imana ibiganza. Haleluya. Ijambo ry'Imana ngo ni isoko y'amazi. Kindi kandi ijambo ry'Imana nagize byinshi. Ijambo ry'Imana ngo ririgisha. Ijambo ry'Imana n'umwarimu. Wasonye ijambo ry'Imana neza, tukeneye abandi wogana ukikingirana gusa mu ijambo ry'Imana. Habe n'ugomba ari umwaka utagira umuntu wumva. Ijambo ry'Imana rirakwigisha. Ijambo ry'Imana n'umwarimu.
Timoteyo wa kabiri ibice 3 umurongo wa 16. Timoteyo wa kabiri 3:16. Ngo ijambo ry'Imana ngo bizahumetswe n'Imana byose ngo bigira umumaro ngo uzanditswe byera byose. Reka twasome Timoteyo wa kabiri 3:16. Ibyanditswe byera byose ngo byahumetswe n'Imana kandi ngo bigira umumaro ngo wo kwigisha umuntu ngo no kumwemeza ibyaha bye no kumutunganya no kumuhanira gukiranuka. Bigira umumaro wo kwigisha umuntu. Byanditswe byera n'umwarimu n'umwigisha byanditswe byera. Ijambo ry'Imana n'umwarimu, ijambo ry'Imana n'umwigisha. Tago mpatinze. Ijambo ry'Imana kandi rireza. Ijambo ry'Imana rireza. Ijambo ry'Imana rireza. Aha ndahatinda. Ijambo ry'Imana rireza. Bwana asifiwe. Ijambo ry'Imana rireza. Acte ibyakozwe n'intumwa 20:32. Ibyakozwe n'intumwa 20:32. Ijambo ry'Imana rireza. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mureka ngambe nkubatindaho buke. Iyo umuntu adafite ibyanditswe byera muri we aba afite imitekerereze yanduye, aba afite imitekerereze icafuye, aba afite gutekereza kwanduye ku buryo iri jambo genda ariko ndisoma natekereje igihe Yesu Kristo ari kumwe n'umusamariyakazi ngo arangeze abigishwa baje baramubwira ati nawe uri kumwe n'umugore w'umaraya saa sita muri babiri mwagiye kumuraganira abo kubona. Yesu arababwira ati no je wundi ku murimo wanje cyo mpankora ndakizi. No kuvuga ngo uyu muntu afite imitekerereze yanduye, ibyo abandi babona positivement iyo babona negativement. Ibyo abandi babona bibaze nko kubona Paulo agiye kurana mu nzu kwa Rudiya, aba afite imitekerereze yanduye batekereza ukundi. Ariko kubera ko bafite imitekerereze yeshejwe, iyo batekereza gusa la sainteté, nta kindi kintu batekereza gusa ukwera. N'amagambo y'umuntu aba yanduye mu gihe adafite ijambo ry'Imana, kuko ibyo umuntu avuga nibyo atekereza, uko umuntu atekereza ngo ni kwari. Rero birasaba ko twakira ibyanditswe byera, twinjiza ibyanditswe byera muri twebwe, twinjiza ijambo ry'Imana muri twebwe, ryeze rikureho ya mitekerereze yose ipfuye, ya magambo yose apfuye, aba ku mitekerereze ipfuye. Kandi iyo mitekerereze ipfuye ibaho kubera ko nta jambo ry'Imana riri muri wowe. Iyo ufite ijambo ry'Imana muri wowe uba wejejwe mu mitekerereze. Mitekerereze ipfuye. Nigeze kugira inshuti y'umukobwa. Uwo baramwegera twarasenganaga twavuga neza, ariko kubera gusa imitekerereze y'abisi ipfuye. Bwana asifiwe. Kubera imitekerereze y'abisi ipfuye, kubera yanduye, imitekerereze yanduye, iwe azamabona nta kindi kinazabona. Azamabona gusa nta kindi kinazabona muri we. Azamabona icyaha, azamabona gucumuro, azamabona nico duzuye mu mutwe wiwe. Kubera ko imitekerereze ipfuye, abantu babaye intoxique. Ese no kwa intoxique barandujwe mu mitekerereze yabo kubera kutagira ibyanditswe byera. Nta kindi kintu kiba muri bo ni uzi yuko Bwana asifiwe. Kubera kudatunga ibyanditswe byera no kutizera ijambo ry'Imana, umuntu nariko mbabwira ejo bundi, umuntu arashaka umugore kubera gusa ko nta byanditswe byera yafashe afite muri we bimwemeza ko azagira urugo rwiza. Agashaka umugore bakarinda babyarana umwana wa mbere ataremera ko yagize urugo rwiza. Muri kuzumva? Ntaremera ko yagize urugo rwiza, agahora gusa yikanga ko umunsi w'umugore yo guhinduka.
umugore agashakwa n'umugabo akarinda abyara umwana wa mbere ataremera ko yagize urugo rwiza kubera iki araciteze gusa ko umugabo umunsi umwe umukubita kubera ko yarandujwe baramubwiye ngo mu rugo bubaka gutya bubaka ku nkoni bubakira ku magambo y'ibitutsi amagambo y'ibitutsi y'abanyoko bukwe amagambo y'abake kubera ko bamwanduje ibitekerezo banduje ibitekerezo byiwe ntarizera yuko ashobora kugira urugo rwiza kugeza byaye umwana wa mbere banyirasenge ibitekerezo bifuye bakamubwira ngo rinda ngo yariya ngo umugabo ngo rinda ubyara umwana wa gatatu ngo azokwereka ngo niuzubonera abagabo ngo ufite nk'abana batatu ngo niuzubonera abagabo neza yewe barakwishe wararozwe barakuruze ntacyo mbwira nkiri umusiribatere tubikunda ntacyo mbwira ntiwonkomveka ngo sizogira ubwiza habe niyo noshaka habe niyo nozana muri umuntu warahaba kuko narahaba muzi ko narahaba ari nyirakuzo wa Yesu murabizi habe niyo nozana muri umuntu warahaba ntacyo mbwira ko ntazogira urugo rwiza barasifiwe kubera iki ijambo ry'Imana niko nyizera ibyanditswe sinizera amagambo y'abamushenge n'abamuyomba n'aba oncle n'aba paternelle n'aba maternelle oya nizera ibyanditswe bizera ndatanga haleluya tuzamura Imana y'Uganda Imana icyubahiro haleluya barasifiwe yego tugomba kugira imitekerereze yeshejwe kubera ijambo ry'Imana riri muri twebwe iyo dufite ijambo ry'Imana muri twe tugira imitekerereze yeshejwe n'amagambo yawe akaba meza amagambo yawe akaba meza kamabwira ko ijambo ry'Imana rikora rero twavuze ngo turavuga hejuru y'imbaraga z'Imana uko ijambo ry'Imana rikora kino cyambere ubugi ijambo ry'Imana rikora rikura ibintu mu bitagaragara rikabishira mu bigaragara ko ijambo ry'Imana rikora rihereye muri invisible vers le visible rihera muri invisible rihera mu bitagaragara rigashira ibintu mu bigaragara rihera uruganda rw'ibigaragara ni bitagaragara uruganda icuriro ry'ibigaragara ni bitagaragara ubuzima ubayemo bw'ibigaragara Bwana sifiwe byakomotse mu isoko y'ibigaragara kandi ibyo bigaragara byabayeho kubw'ijambo Bwana sifiwe Imana nta kintu na kimwe yigeze ikora muri creation uretse gusa ko ngo isi ngo yari yuzuye ngo umwijima ngo isi ngo yari isendereho umwijima Imana nta kintu na kimwe yigeze ikoresha intoki oya namba yaravuze gusa ngo umuco nubeho umushubaho Bwana sifiwe umuco nubeho umushubaho muri Mariko 11 haraho nasomye harambwira ngo Yesu umunsi umwe ashonje yaciye ku mutini Bwana sifiwe aho urangishe kure Yesu mwasiye ku mutini agira ngo wenda waba uriho imbuto aragenda ngo wegereye asanga ni empty nta mbuto zihari n'amababi gusa mabisi ngo arangise wa mutini arawubwira ngo umuntu ngo ntabwo azigera ajya ku mbuto zawe cya giti muzi kuntu yagisize ari kibisi arabazavuga ngo yagisize shuri yagisize ari kibisi agisiga ari kibisi ngo arangise aritambukire baragenda bashibetaniye ngo bagaruke Petero arakirangiza cya giti asanga cya giti ngo cumye ngo kandi ngo cumye gihereye mu mizi niko birizivuga ngo cumye gihereye mu mizi ngo arangise ngo Yesu Petero aramubwira ati Yesu we cya giti gasharumye Yesu aramubwira uceceka ngo mwe mwizera Imana niko azavuga ngo mwizera Imana aramubwira ngo nimugira icyo musaba cyose ngo mugishizeho umutima ngo mwizere yuko cyabaye ngo mwagihawe ngo nimurangize ngo muzokibona ngo gishika mu Gifaransa yazavuga ngo vous le verrez s'accomplir muzakibona cyuzu ngo icyo muzosaba cyose ngo muzagisabe ngo mushimitse ngo n'umutima wose ngo nimurangize mwebwe gusa mutegereze resultat ngo muzakibona cyuzuro no kuvuga iki no kuvuga ngo ijambo riragenda rikarema mu icuriro ry'ibitagaragara warangisa ugategereza gusa ko bisoza na resultat y'ibigaragara
mwazamuye ibiganza Imana ishibahira. Haleluya. Barasifiwe. Ijambo ryaragiye wa musubakira aho Yesu amaze kurivuga. Ryaragiye rigenda mu isi bitagaragara, riragenda ryumisha igiti, riracumisha kiruma. Bagarutse basanga igiti cumye, cumishijwe n'ijambo. Rya jambo ryaragiye mu bitagaragara, ryumisha igiti. Umunsi umwe barakibona gusa gihagaze cumye. Ijambo rikorera mu bitagaragara. Ngo Aburahamu nubwo yarashaje gute, ngo ariko kwizera kwiwe ngo ndikura agacogora. Barasifiwe. Ngo kwizera kwiwe ndikura agacogora. Nuko ngo Aburahamu yarabayeho ubuzima nk'ubw'umuvyeyi kandi ari ingumba. Kubera iki? Yarizeye ko ijambo ry'Imana yavuze ngo rizari kuri ibintu bitagaragara rikarishira mu bigaragara. Uburyo bwa kabiri ijambo ry'Imana rikoramo. Uburyo bwa kabiri ijambo ry'Imana rikoramo. Ijambo ry'Imana rikora mu kwizera. Ijambo ry'Imana rikora mu kwizera. Ijambo ry'Imana rikora mu kwizera. Ariko kubera ko mutuje guke ni imbaraga zo kumva ku buryo muvuga ubutumwa babwiye ngo nimuvuge ntimuvuga birashitse n'ukuri. Ijambo ry'Imana rikora mu uriya mwana yamuvuga n'amavuga uriya mwana nyine. Ijambo ry'Imana rikora mu nyawe namuza mugabanya ibintu rimwe na rimwe. Bwana sefiwe zaganya ibintu rimwe na rimwe. Ijambo ry'Imana rikora mu kwizera. Cyanditswe Yohana 11:40. Jean 11:40. Yohana 11 umurongo wa 40. Tuari Imana we, tuari Imana we, tuari Imana we, tuari jambo we, tuari jambo, tuari jambo we. Yohana 11 umurongo wa 40. Twasome. Haravuze ngo hari wantanze kwagera. Yes, haravuze ngo Yesu aramubwira ati sinakubwiye nti niwizera uri bubone ubwiza bw'Imana. Sinakubwiye nti niwizera uri bubone ubwiza bw'Imana. Marta na Maria baragiye babwira Yesu Kristo, baramubwira ati Lazaro yapfuye kandi uje kuba uhari, Lazaro ntiyari gupfa. Ngo arangize Yesu arababwira ati Lazaro ntabwo yapfuye, Lazaro arasinziriye. Nukuvuga ngo isho Marta na Maria bakagombye gukora n'ukwizera gusa kujyo jambo Yesu Kristo yavuze ari ukuri, bakizera ko Lazaro atapfuye asinziriye. Nukuvuga ngo kugeza igihe Lazaro yazukiye, Marta na Maria ntibari bwizere kuko Lazaro atapfuye asinziriye. Nico gituma kugeza igihe yazutse ngo barangize basa nabikanze. Yesu arabwira ati sinari nabibabwiye mu bisanzwe kubera ko mutaryizeye, kubera ko mutabyizeye bitarakoreka. Nukuvuga ngo iyo abantu bafite ijambo ry'Imana muri bo, Bwana sifiwe, riduhesha kwizera kugira ngo ijambo ry'Imana rihereze ubushobozi bwo kubasha gukora, kugira ngo uheze ijambo ry'Imana ubushobozi bwo gukora. Amvuge n'itonzi, kugira ngo uheze ijambo ry'Imana le pouvoir yo kubasha gukora n'ukubasha kuryizera no mu gihe ritarasoza ibyo yakubwiye. Twizera ijambo ry'Imana no mu gihe ibyo twasabye tutarabibona byuzura. Mu Filipi 4 sinibuka umurongo neza, hasa havuga ngo icyo mushaka cyose ngo kimenywe n'Imana, ngo mubisabiye ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana, mubisabiye mubyigingiye ngo kandi mushima. Nukuvuga ngo ugira attitude ya action de grâce, ugira attitude yo gushima no mu gihe ibyo wasengeye utarabibona. Imana iratubwira ngo muze musenga, musabe, nimurangiza gusaba mwinginge, nimurangiza kwinginga
mwongereho amashimwe, mushime ko mwahawe no mu gihe cy'akintu mutarakibona cyuzura. Kubera iki? Kubera kuko bigomba kuva mu kwizera. Iyo utizeye ijambo ry'Imana, rya jambo ntirigira ububasha. Ijambo ry'Imana rigira ububasha muri twebwe biturutse ku kwizera kwacu. Yesu abo yakijije kenshi yagaza babwira ngo genda kwizera kwawe kugize gute? Uragukishije, genda kwizera kwawe kuragukishije. Nuko ngo ijambo ry'Imana rigira ububasha. Nibaze mutekereze kugeza aho Yesu atagaza avuga ngo ndavuze, ariko akavuga ngo kwizera kwawe niko kuguhesha gukira. Nico gituma Yesu muri babagwayi benshi yasanze ku kidendezi yakijije umwe. Nukubera iki? Yagaza areba mu mutima akamenya ati uyu nguyu afite kwizera, kubera ko kwizera kwiwe kuri hejuru cyane kuramuhesha gukira. Ariko uriya kuri hasi, kubera ko afite kwizera kwiwe kuri hasi, ibi ngibi ntumuhesha gukira. Uriya we afite kwizera kandi arabasha gukira. Ijambo ry'Imana kugira ngo ribashe gukora birasaba ko tugira kwizera mu mitima yacu. Ijambo ry'Imana rikora mu kwizera. Chaka ngahe? Cha gatatu. Karicho ndangirizaho. Cha gatatu. Oya ndavuga bindi. Cha gatatu. Ijambo ry'Imana rikora mu kumvira amabwire. Mukumvira amabwirizwa Yesu. Mukumvira donc mugukurikiza instruction. Yes. Mugukurikiza amabwirizwa y'ijambo ry'Imana. Ezekiel 37 murongo wa mbere. Ezekiel Manishime. Haleluya. Ezekiel 37 umurongo wa mbere. Haravuze ngo ukuboko k'Uwiteka kwangezeho, aransohora ndi mu mwuka, aramanura angeza mu kibaya cyari cyuzuyemo amagufwa, anzengurukana aho yayakikije hose, maze mbona ari menshi cyane muri ico kibaya kandi yari yumye rwose. Maze arambaza ati mwana w'umuntu, mbese aya magufwa yabasha gusubira kubaho? Ndamusubiza nti mwami w'Iteka ni wowe ubizi. Umva ku murongo rero kurikira. Arongera arambwira ati hanurira aya magufwa maze uyabwira uti yemwe mwamagufwa mwe, nimwumve ijambo ry'Uwiteka. Kangarukiriza wangaho. Bwana asifiwe. Ezekiel kugira ngo abashe guhanurira amagufwa, kugira ngo ya magufwa nayo abashe kumva, yiterateranye, rimwe rivi burasirazuba, irindi rivi burengerazuba, irindi rivi iruhande iburyo ibumoso, ya magufwa yiteranye. Ezekiel Imana aramubwiye ngo yabwire ko jewe navuze, yabwire ngo Uwiteka aravuze ngo. Birasaba ko twumva Imana iganira natwe, birasaba ko dukurikiza instruction, birasaba ko dukurikiza amabwirizwa y'Imana kugira ngo tubashe gutuma bya bintu bibaho, bigira ubuzima, bigira ubushobozi, bigira ububasha. Ezekiel il a prophétisé selon la parole de Dieu. Ya prophétisé kuko ijambo ry'Imana ribivuga. Dutegereza gukurikiza amabwirizwa y'Imana kugira ngo ibyo duhanurira bibashe kugira ubuzima, kugira ngo ijambo ry'Imana rigira ububasha. Dutegereza gukurikiza amabwirizwa y'Imana uko Imana ivuga, kugira ngo tubashe gukurikiza. Ezekiel Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ngiye kurangiza nyabona. Bwana asifiwe. Tuzamura Imana ibwa Imana icubahiro. Oh haleluya. Bwana asifiwe. Tunarangiza dusenga duhanurira ibyacu. Bwana asifiwe. Tunarangiza anomiga duhanura. Turarangiza duhanura. Ahangaho uyu munsi harabi nayo tirama. Ahangaha harabi nayo tirama. Na Sawuli arahanura. Urahanurira ibyawe amagufwa yumye. Ku murongo wa 12. Ku murongo wa 12 mwumva ko wavuze. Aravuze ngo nuko rero hanura ubabwira uti uko niko umwami w'Iteka avuga, ndore ngiye gukingura ibituro, ngiye gukingura ibituro byanyu, mbakuremo mwa bwoko bwanje mwe,
nzabagarura mu gihugu cya Isiraheli. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Uyu munsi ugomba guhanurira ibyawe, amagufwa yawe, abagushize mu gituro. Hari igituro umaze nk'igihe kirekire, ariko uyu munsi ugomba kukivamo. Hari igihugu cyawe cya Isiraheli wavuyemo, ariko uyu munsi ugomba kukivamo. Hari ikibanza cyawe cyiza wavuyemo, wavuye muri Rehoboti yawe, ariko uyu munsi ugomba kuyisubiramo mu izina. Ariko rero dutegeka gukurikiza instruction y'ijambo ry'Imana. Ugomba gukurikiza icyo Imana ivuga kugira ngo ubashe gushitsa, kugira ngo rya jambo ry'Imana ribashe kugira ubushobozi ku buzima bwawe. Cyanyuma cyakane, cyanyuma cyakane, jambo ry'Imana rira ntabwo ari umuntu wiheshe, irabikora rurema ni byose. Ijambo rye rira, jambo ry'Imana rira. Haleluya! Cyanyuma we, ijambo ry'Imana, uko ijambo ry'Imana rikora. Cyakane, ijambo ry'Imana rikora mu kwatura. Aho ngaho ijambo ry'Imana rigira gute? Rirakora. Iyo twatura, ijambo ry'Imana rirakora. Twasomye Abaheburayo igice cya 4 umurongo wa 12. Hatubwiye ngo ijambo ry'Imana, ngo ijambo ry'Imana, nkuko ijambo ry'Imana ari iki? Ari rizima. Mu gifaransa azavuga ngo car la parole de Dieu est vivante. Elle est vivante et efficace. Ngo ni rizima, ngo kandi ngo ifite amaefe, iri efficace. Ntabwo risa rigendera ubusa. Oya, ritegeka gukora ikintu runaka. Riri efficace. Car la parole de Dieu est vivante. Je vois aho ngaho ko numva ari ndisije ngo ijambo ry'Imana ni rizima. Bwana asifiwe. Ijambo ry'Imana ni rizima. Ngo si histoire, si amagambo y'abantu. Oya, si histoire, si quelque chose morte. Ntabwo ari ikintu gipfuye kiri aho ngaho kiryamye. Oya, iriya biriya ngo ni rizima. Ngo rirahumeka, rirakora, kandi ngo riri efficace, rifite amaefe. Niko ijambo ry'Imana rimeze. Ijambo ry'Imana ni rizima. Ijambo ry'Imana ni rizima. Ijambo ry'Imana ni rizima. Ijambo ry'Imana ni rizima. Ni ikintu gihari, ni ikintu kivuga, ni ikintu gikora, ni ikintu cy'imbaraga, ni ikintu cya power, ni ikintu cya power, ni ikintu cya power, ni ikintu cy'imbaraga. Ijambo ry'Imana ni rizima. Ijambo ry'Imana ni rizima. Ijambo ry'Imana ni rizima. Haleluya! Kuko ijambo ry'Imana ni rizima, mugana rifite ubugi, ngo bifite ubugi ruta bw'inkota zose. Ngo riza ribasha guhinguranya, ngo rikagabanya ubugingo, rikagabanya ubugingo n'umwuka. Ngo riza rigabanya ubugingo n'umwuka. Umuntu usa ngaho bisigura, Bwana asifiwe. Nukuvuga ngo ngaho riza rigabanya rikakubwira ngo sorry gato, rikakubwira ngo ibitekerezo watekereje, ijambo ry'Imana rifite muri wowe. Ndari kugira ngo ibi watekereje ntabwo byakomotse ku mwuka, ibi byakomotse mu bwenge bwawe. Ibi byakomotse mu bwenge bwawe. Ibi ngibi byashamwe kuvuga ngo no kwihagararaho, ngo se umuntu w'umugabo ngo azasaba umugore imbabazi. Ubundi aho ngaho, ubundi bayita pensée bantu. Aho ngaho umuntu w'umugabo asaba umugore imbabazi, kandi wamukoshe umugore yakomeretse, yapfuye, umutima kurashe. Ngo umuntu w'umugabo undi ngo asaba umugore imbabazi. Aho ngaho nta jambo ry'Imana rigabanya rikubwira ngo ibi ngibi, ibi ni iby'umubiri, ibi ni iby'umwuka, ibi ni iby'umubiri, ibi ni iby'umwuka. No kuvuga ngo ijambo ry'Imana yo muri wowe izari kugira ngo bitekerezo utekereje ni iby'umubiri, ibi ngibi nabyo ni iby'umwuka, ugakurika iby'umwuka ukareka iby'umubiri. Ariko udafite ijambo ry'Imana muri wowe ni vongonyo. Uzusenga wakubise abana, utanda basabye n'imbabazi, ugasenga mwakorwanye n'umugore, mugango ngo dusengeka yewe. Uko ntuwomenya no gutandukanya igihe wari mu mubiri n'igihe wari mu mwuka. Ugira ati umugore none gahandi ngana narakaye, umbabarire, ariko tugiye gusenga, umbabarire,
byibura Imana duhembure kubera gusa ko nta jambo ry'Imana ufite ibintu zose warabihuje vongonyo barazivuga ngiye gutanga haleluya igabanye ibitekerezo by'umubiri igabanye n'ibitekerezo by'umwuka mu buzima bwawe tuzamura Imana ibiganza Imana ishobora haleluya ngo ryarangize ngo rikagabanya ngo la moelle na n'umusokoro uba mu magufwa urana aya magufwa igufwa iryo ryose indani habamo amalikide ni uzasanga igufwa ry'inkoko gikibero uzasanga indani harimo ubuntu bwirabura bwa buntu mu bisanzwe iyi nkoko akiri nsima aba ari nk'igikoma kiba kimeze nk'igikoma iyo rero bimaze gushuha bikuma biduka nk'ikintu nyinshi cy'ibyondo niko kiba kimeze ariko kirakiza kijyoha rero nakabanga mbibiye kadakajyoha kakamoye kadakajyoha ngo ariko rero bwana sifiwe nukuvuga ngo rero ngo ijambo ry'Imana ngo risarikabanya ngo na ya moelle ngo rikaritandukanya n'amagufwa rikagabanya amagufwa na moelle nukuvuga ngo mu yandi magambo ijambo ry'Imana rizagenda rikinjira mu mubiri wacu rikinjira mu magufwa rikinjira mu misokoro niyo ryarinjiye muri sala anonanta kifuzwa n'umwami rizarigenda rikagera mu buzima bwawe rigakiza indwara zose kubera ko ijambo ry'Imana ritanga ubuzima ritanga kubohoka ritanga gukira Bwana sifiwe ijambo ry'Imana ntabwo riza rikora gusa spirituellement oya ritanga na bonne santé ijambo ry'Imana ntabwo riza rikora gusa mu buryo ritanga na bonne santé ritanga n'ubuzima bwiza bwana ijambo ry'Imana ariko kanisa ritari nk'abakambwe abasaza ni kabisa ni ijambo ry'Imana ngo ritanga amagara meza urumva ijambo ry'Imana ritanga amagara meza amagara iyo ufite ijambo ry'Imana muri wowe uba ufite amagara meza ufite amagara meza Bibiliya ivuga ngo mu mibyimba ya Yesu Kristo ngo twahagukira indwara mu mishishago yawe niyo dukira indwara zose mu mishishago yawe niyo dukira indwara zose haleluya Bwana sifiwe biradusaba gutunga ijambo ry'Imana meme no mu gihe dukeneye amagara meza no mu gihe twifuza ubuzima bwiza biradusaba ko dutunga ijambo ry'Imana muri twebwe riduhesha n'amagara meza wasugenda none uratekereza Bwana sifiwe ijambo ry'Imana riduhesha amagara meza no mu busaza bwanyu muzagumya kugira amakakama n'itoto ya makakama ntabwo azakora ubundi ijambo ry'Imana muri twebwe ni vitamine D+. Nukuvuga ngo ni vitamine Dieu plus. Ijambo ry'Imana ni vitamine Dieu plus, ni vitamine Imana kongera. Hari amavitamine abantu bamwe benshi babuze kubera kutagira ijambo ry'Imana muri bo. Ijambo ry'Imana ni vitamine. Apane utohabwa n'imbuto, utohabwa na shu, ngo amaso ngo oya ngubiki oya ijambo ry'Imana ubwacyo ni vitamine. Bagaza badata ijambo ry'Imana ngo ni vitamine. Ijambo ry'Imana ni vitamine. Bwana sifiwe. Imigani 18 umurongo wa 20 aho twasomye ndangiza umurongo wa 20 rere masa ya kotande lavo haravuga ngo ururimi rwisa nirwo ruhasa inda y'umuntu ahazwa n'amagambo yavuze natangiye mbabwira ngo amagambo abantu batuvuzeho cyangwa amagambo twivuzeho twebwe bwacu iyo ngiyo nizo ngaruka z'ubuzima urimo none. Ingaruka z'ubuzima urimo none ni amagambo wivuzeho, ni amagambo wiyatuyeho, ni amagambo abantu bakwatuyeho. Ingaruka z'ubuzima urimo nibyo wihanuriye ubuzima bwawe bw'ejo nibyo wihanurira
oya sije ubivuze kamere sije ubivuze murebe imigani 18:20 sije ubivuze ingaruka z'ururimi ururimi kandi ku 20 ngo ururimi ngo nirwo rwisha. Urashaka ubuzima cyangwa urashaka kubaho? Niba ushaka kubaho birava mu rurimi rwawe, birava ku rurimi rwawe. Ariko ururimi rero, ururimi birasaba ko Bwana asifiwe, birasaba ko tutoza ururimi rwacu kuvuga ibintu byiza, kuko ngo nta soko izivamwo amazi mabi ngo ivemo n'ameza. Yavuyemo amazi mabi nuko nyine yavuyemo ameza ugomba kuva mu ameza. Nukuvuga ngo ugomba kwigisha ururimi rwawe kuvuga neza, kuko amagambo uvuga ayivuga ku bandi bantu niyo abagiraho ububasha, ayivuga wowe ubwawe niyo akugiraho ububasha. Nukuvuga ngo protection yacu ururimi ayiwewe ngo nakantu gatoya ngo nyamara amagambo yago ngo arakomeye cyane, ngo ururimi ngo rumeze nk'umwambi ngo uzukongora akantu gusa gatoya ngo rugatwika igisambu cyose. Ururimi rwawe nirwo rwica kandi nirwo rukiza. Biragusaba kwatura. Bwana sifiwe. Biragusaba guhanurira ubuzima bwawe. Yewe Ezekiyeli we washobora guhanurira amagufwa akabaho akagira ubuzima. Ezekiyeli yarahanuye arahanura avuga ngo amagufwa we nimuterane. Amagufwa araterana, aravuga ngo mwamitsi mwe nimuje ku magufwa, imitsi ija ku magufwa. Aravuga ngo wa magufwa we nutegwa w'inyama, inyama zitegwaho. Nimwororoswa uruhu Imana ngo yohereza umwuka wahumekera ahumekera. Imana ihumekera umwuka muri iyo mubiri, ya mibiri ibaho irahumeka. Guhanurira aya magufwa kandi ubwira abanyeserano ngo babwire ngo igihe cyo kuva muri ibyo bituro kirageze. Hanurira ubuzima bwawe, hanurira ibyawe, hanura wizeye birongera bibeho. Hanurira ibyawe, hanura wizeye birongera bibeho. Hanurira hanura wize biro. Utageragezwa guhanurira ubuzima bwawe. Ibisabeso biri mu bushobozi bw'ururimi bwawe, ibizakubaho ejo, uko urugo rwawe ushaka ruzaba, uko abana bawe ushaka kubasomera, uko akazi kawe ushaka kamera, biri mu bubasha bw'ururimi rwawe. Uko ushaka kuzabaho ejo biri muri pouvoir y'ururimi rwawe. Ndifuza ko tuva hasi tugasenga Imana. Ijambo gerira, jambo gusenga. Bwana asifiwe. Tujye gusenga amasengesho ya gihanuzi. Kandi nta wundi muntu uhanurira ubuzima bwawe, ni wowe ubwawe ugihanurira. Bwana asifiwe. Ibi mpamvuga ni ijambo ry'Imana. N'Imana yabimbwiye, n'Imana yabimpishuriye. Bwana asifiwe.
ugomba guhanurira ubuzima bwawe. Hari ibintu maze iminsi ukora byaranze byarananiranye, amaproje runaka byaranze, ibintu runaka byaranze urakubita bikanga, ariko uyu munsi ugomba kubisezera kuko ijambo ry'Imana rifite ubushobozi, kandi ijambo wowe uvuga ubwawe rifite ubushobozi bwo kubasha kurema. Ngo ijambo ururimi ngo nirwo gwisha kandi nirwo rukiza. Niba ushaka ubuzima bigomba kuva ku rurimi rwawe, niba ushaka ubuzima bigomba kuva ku rurimi rwawe. Uyu munsi kino gitondo cy'uyu munsi, niba ushaka ubuzima mu byawe, niba ushaka kubisaba bibaho, niba ushaka bizaba byarabaye amagufwa bihinduka ubuzima, ugomba kuva mu rurimi rwawe, mu rurimi rwawe, mu rurimi rwawe, mu kwatura kwawe. Kandi Bibiliya ivuga ngo umutima ngo ni umuntu yizeza ngo yarangiza ngo akatuza akanwa. Niba no kwizera agakiza twaragahawe no kwatura, no kuvuga ngo n'ibindi byose tubihabwa no kwatura. Bwana sifiwe. Iby'isi byaremwe n'ijambo. Ubusha Imana yambishuriye mu gitondo ngo iby'isi byaremwe n'ijambo. Ibintu byose, inyamaswa, iby'isi, ubutunzi, biriya muzo mubona bwose, ubutunzi bwo mu butaka n'ibindi byose byaremwe n'ijambo ry'Imana. Rero niba byaremwe n'ijambo ry'Imana bigomba gutegekwa n'ijambo. Ni ukuvuga ngo niba ubishaka, niba ukeneye, bizanwa n'ijambo ry'Imana, bizanwa n'ijambo. Tuge gusenga, ubwira Imana, apana tubwira Imana, ubwira ibyawe, ubibwire ngo uyu munsi ndategetse mu izina rya Yesu, tegetse ubuzima mu byanje, tegetse ubuzima mu byanje, tegetse ubuzima mu byanje. Mana mu izina rya Yesu Kristo. Rerema ya kokola brade belari davande la fo elari de jala brede varia otas. Mina nina bande la brade velari kanda la odine mai di sala brede varia otas. Aroroma ya si elandre belari da jala brede belari konda la brede varia. Niwature kwishwi rinini losarime la rita anina mande la brede varia otasika. Nategetse mu izina rya Yesu Kristo kuko ururimi rwanje ngo niko rufite ubushobozi bwo kubasha kurema, niko rufite ubushobozi bwo kubasha kwisha, niko rufite ubushobozi bwo kubasha kubeshaho. Ngo nirwo niyo soko y'ibintu ntunze byose, niyo soko y'ibyo ngendera nk'umunsi ku wundi. Mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo, ndategetse byari byaranze uyu munsi bikunda mu izina rya Yesu. Ndategetse indwara zari zarogarije benshi w'Imana we, kuko ijambo ryawe riravuga ngo mu mishishagu yawe, mu mibyimba yawe twakiriye indwara mu izina rya Yesu Kristo. Natura gukira w'Imana we, natura gukira ku barwaye, natura ubuzima ku bapfuye, natura imbaraga ku bacitse intege, natura imbaraga ku bacitse intege, natura ubusutse w'Imana ku bananiwe mu izina rya Yesu Kristo. Reka imbaraga z'umwuka wawe nisimanuke yerekeza rino shamba mu izina rya Yesu. Rema ijambo ritanga ubugingo, ijambo ribeshaho, ijambo ritanga ubugingo, ijambo ribeshaho, ijambo ribeshaho, ijambo ribeshaho, ijambo rihangura ibyananiranye, y'amagufwa yumye, y'amaproso yananiranye, bya bintu byanze, bwa butunzi bwa Hesiriya mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Uyu munsi kubw'ijambo ry'Imana, uyu munsi kubw'ijambo ryawe nyine ngo batwumvise, turategetse mu izina rya Yesu kuko ururimi rwacu rufite ubushobozi bwo kubasha kurema mu izina rya Yesu Kristo. Wemere kandi ukora ikintu gisha w'Imana we. Elarare melaritana la Maria do salabre de foria otas. Milarine mande la prande melari de jae la cotande la grodeva. Elari edai tandi la mande agori de belari tande la bredeva. Melari atandi la maya gode la precotande la grade salari de varia otas. Tuatagasa mu izina rya Yesu. Umwishima nuhunga. Umushaho umurikira ubuzima bwacu, umushaho umurikira imibereho yacu, umushaho umurikira ingo zacu mwa, umushaho n'umurikira ingo zacu. Ijambo ryawe ngo nitara rimurika ibirenge byacu, tukabasha kubona inzira, tukabasha kubona iyo tugana, tukabasha kubona iyo tusha mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Inzira zari zarafunganye uyu munsi nidufunguke mu izina rya Yesu. Twongereka tubashogera muri rehoboti yacu, tugere mu masezerano yacu mwami, tugere w'Imana mu gihugu cyacu amasezerano. Papa asani ko kumvise, asani ko kubikoze, asani ko kwamana ngo kandi gurekeza ijambo ryawe mu bushobozi no mu mbaraga zawe nishi mu izina rya Yesu. Tugukomeye amashyi menshi tugushima kuko uri umwami wacu ibihe n'ibihe mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibagire neza. Murakoze.